uyu mugabo wenze urwagwa umuhatari kabisa uzi ukuntu uryoshye ahubwo umuntu waza tugasangira yakumva ukuntu nanjye nabaye sha emwe uyu mwenzi ndamwemeye pe yaba yahoraga yenga nk'ingi kandi bajya bambwira yuko n'ubundi urwagwa rwiza nk'uru nguru aruhorana kanongere numva yemwe Imana ni igitangaza inyota yari yanyishe nagowe none ngize amahirwe ndagatomboye bahungu uraho mwa ndaho papa ngweruka kera kera cyane ni wewe wakunda kwita cyumbati si ni je cyumbati gose yego sha ngweruka kera cyane ariko none se makuru sha amakuru ni meza kwera icara hano dore nanjye maze gusengera kagwa maze mvuga ukuntu nakona wicaye ku icupa nari nararahiye kuzase oya urasa mahoro nari navuze niba nari mbonye umuntu uzamaze tugasangira akumva uburyohe bw'uru rwagwa rwa ndabona uri no kunaza nayiro ni keza cyane kararya muze rero ko ujyaje kwe banza usomeho gake inyota itakwica wa mwana warega nanjye nkunda kagwa niko gatuma mbasha kuvuga kararyoshe soma wumva ukuntu wakumvise Yesu agira neza kweli ni kakandi rero byari ikibazo cyanangenza rero burya Jeff ibibazo birandemereye kandi byinshi cyane gose bibazo bwo kukisemwa burya warigeze kumva ko natuye umugore amara imyaka 3 atabyara asha hari inkuru nigeze kubyumva hari nabibwiwe nandera na wa musore umwe mwakundaga kujya mugendana bamwe twakunda gukinana imipira barya nibo babimbwiye bambwira ukuntu warongoye ndetse bananshiramo gakeya uko ngo umugore wawe yanze kubyara ujyana nakubwire umugore wanje twarabanye ngaho urumva ndakumva ubona ko nikunda akantu k'agacupa kano kari karananiye guhera urabibona ndakumva umugore wanje neza na neza haza ndacaha naborewe urumva naborewe kwa kundi kuvuga ngo ntabyara sindabyiteho nkagenda ntatura amakofe mbomagura rero muzehe ndagera n'igihe umugore ndamwirukana neza na neza ndamusambagura n'inshuti ziwe ndakubita ariko se reka nguce mu ry'uvuga kweri nk'umuntu w'umugabo washatse umugore wabona atabyaye ataramara n'imyaka 2 warangiza ukamwirukana mupfuye icyo ngicyo aho ndakugaye gusa ibintu byose ni kujya inama cyangwa se kugirwa inama n'abantu gusa rero muze mu by'ukuri jewe narareba kwihangana kuba atamwana afise nkavuga ati je kwere reka ntume ndamwirukane nitorere uyundi ariko maze kumwirukana sinamutoye uyundi rero naramukubise nyene neza na neza ndamwirukana icyo nahise nkora nahise shimotwa n'inzoga nigumira mu kabare ariko se wibuka yuko ikintu cyambere ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwihangane muri byose
warangije kwiyemeza kubaka urugo byanze bikunze no kwihanganira ibigeragezo. noneho ko niri hano mu rugo nabo basi bagenda kwibongesha se mwanya ndaje nange nifatira inzira nigendere sigeze saa 5 mwanya ndaje ngende pe nge ntabwo nzanirwa mu rugo ntabwo ndi umukozi wa hano kwere bibi amazi no kundambira. Aha. Karibu. Amakuru. Promise wa kera. Urubucatana nande? Sheri wa amafoto. Ibigeragezo byo mu rugo ni ngombwa. Rero hari ikindi rero cyakinzanye kugira ndakubwira. Ndakumva. Deni ikinyumvirize muze kandi ubifashemo nka papa yambyaye ko urankuriye urandengeye. Jewe nagiye aho umugore atuye bahakwa kunkubita baramunyina ngira kwa data bukwe naho bibuko bamumbaza urumva ko nakubwiye ngo namwirukanye umva mumbaza ati none muraturanye gutuza kumutubaza twaramureze nasanze afise inda urumva namwirukanye afise inda sinabimenya umva bya bindi nakubwiraga ni kwihangana nicyo kintu cya mbere bona niwe kwihangana. Rero nakwisabira muze mu by'ukuri arejo mu gitondo cyangwa ari mu kanya kaza kuza nko masaa 8 uze kumfasha tugeraneyo kwa data bukwe ndebe basize kugira iki duse n'abagenda kwirega nyene nk'abantu nawe uramenye ibyo uvuga nk'umupapa kubuze nyene usumba kugira kandi umugore wanje mu by'ukuri ndamukunda kandi ndamukunda cyane gose. Gusa ibyo ndabigufasha ariko ntanabigufasha nongera no kukubwira ngo tumeze neza wewe ngenda bakwera basize mu bikoni sinza n'ahantu bagiye. Ese wa mugore ngira ngo aratwitariye ubwo egera hino tumuzenguruka tuguhereza amakuru atari higombi twetwa amakuru munzaniye sha ndabiza arashushe ntabwo nta n'ubugome burimo muyambwira ose nuko twari tukuzaniye ahubwo si amakuru twari tuze kuguhanura naraniranye ujya mugore afise inda mugore tubona ahantu wahehe namuganye nanjye namubonye mu nzira ndamuzana kandi aho yo kuba yari afite nese muzana ora we mu mandazi urazi turabo we kandi akubwira urazi ikintu gihari ujya mugore ugende umwirukana urabona igiteteye wambaye iki azoga cyamicayi niki amezi arageze yo kubyara ibyo birakureba Nemo murambwira ngo ngiye mwirukane none ni mwirukana kamaza ngo yagenza avuga ngo yagiye usukunza ababeshi ndase ati yakubeshe naho ngagiye ku isoko kuzana amakara kandi kubabesha biroroshye kandi ikindi nacyo promise urabizi ikintu gihari urabona ujya mugura ararengeranye kandi umugabo wiwe himisi yose byagenze gute ubwo ikintu gihari promise nanagatambana nifite mu mutwe kagiye urumva ariko uza kumuhende aherere muri iyo miji mubyira umwirukane kandi utamwirukana uragonga kibazo nibamukubaza sinakubwiye ko ngene uza kubigira mama arakaze wa muntu uzaduhamagare tugufashe tuzamupakira ngo twamubonye agenda cyangwa udakwereka tuzoze dufite amahera make tumuherenye twigisha inshuti nziza turumva tugera kumugurira utuntu wewe mwite umugore afite inda kwa rujya rudugenda ujobora yuko ugira ukumwa rujya kandi nacu urumva uza gufata niyaza ariko kubereka atakora imirimo mbona niwe yari kuba no ngaha wagira muri gereza indase ari jewe naza ndamucunaguza uravyumva namucunaguza aho yikangu namubyaza umva n'amezi atari yaje urumva inama mu bamborerwa ahubwo rero muze iyo sango rero duhanye mukuru uzobifashemo nanjye nzobona kana kabisa ugende neza ariko ubitekerezaho igihe uzazira kundeba umva nzogusanga ngaha nyene sinzokwirirwa ndacyari mu rugo wawe nta kibazo nanjye nzaba ndi tayari papura koze mu by'ukuri ugenda amahoro reka ngende nanjye sinirirwa ndagira yo kujya kubasakuriza kandi sinzosubira kunywa ayo mayoga sawa kabisa ashaka ngende fata umuhanda niko biri kandi umva izo saha nizo nyene na ubwo twaraganye nta kindi niyo kumwirukana uko nyene
twebwe uzatubwira byaciye murazi ukuntu bwa mbere nakunanira nawe uzatubwira tumufashe murazi ubwa mbere ukuntu twajyanisha imyenda tukagenda ariko ubu tusigaye twijana turibaye tukabona wowe wowe nabya turekeze rero tureze igipangu gihana cyurera wagenda muri gereza none mbigira ute wa muntu ko ari nkaho nabaye imfungwa n'ubundi hejuru akajya akagore nuko kwijana hari ugakubita nuko mwajya ruzara reba musigaye mwana mu byatsi me ajyana muri gereza kintu bo twamenyera turi ngaka wa mugore we rero uragowe bimwe wigize ngo uri mupfumu ukajya amahera y'uriya mugabo duhu yagiye kugura resanse uragowe urabona utwo wambaye n'utwo ahubwo tugiye kugusezera turakwimbira ikintu urabona kajya uriya mugabo arakaze nange ubwanjye nanyuraho nkagimwegerayo agiye kuzana umugore wiwe ibyo wigize ngo uri umupfumu n'imbere y'Imana uragowe duhu yagiye kugura iki resanse uragowe urazumva uca kugenda ubwo umuryango wawe mwimuke ni mu mpenda kweli turahuye agiye kuyizana resanse na karende baje kunukira hajya no kuri bantukira ibarabara uragowe rero ikibuni cya resanse ubwo nyene nemba utekera n'umuryango wawe ntabyo tuzi murakoze bana murakoze nzobagurira kandi iruke ubunya uragowe nimba ufise aho ugende kuko agiye kugura resanse n'ikibuni aragifise no mu ntoki nariye mbese yaza kunkora ko kweli agiye